whaatalo whātu Telefola Radio Samoa le nei tai au, mā lola soifua manuia, o tala amata o le nei vai aso. O le so wa toi ta tala ile fewa isa o loto ile vao Niu Sila ma Perth. O le whai unga lea mai le whanutanga, a sui o le soifua malo loina Niu Sila ma au se talia isa la o whanutanga na nafi. E tala noi na ile toi alia e mai o cases wha amao ni o le Koviti to tono Perth i le aso to onai. E tolu cases wha amao ni e le aso to onai na wha amalo si ai ma le tau fio le fewa isa o loto mai lea po. Ma i le whailoa inga na nafi, na wha amauti noa i le vawa tunu e lua, o loo maua lalo le tūlanga la matio o tangata kiwi i mai nei cases. E ui la i tala e maua lalo, ua wha amanatu le wha atonu sili o le soifua malo loina, Dr. Ashley Bloomfield, e ta tau pea ona mata alia mausita ia ta ia laulo tu ina mai mo le saunga le mua Niu Sila atoa. O lea ua feso ta ia tu le soifua malo loina le tusa ma le fitu se lau lima se fulu pa se taunu i Niu Sila mai se sifo au se talia. Talu mai laso lua fitu a perila se ia o mai laso to na ifatu a umatu laso mua mua o me. Ma o pase se uma sa ino fuanga na yei cases fa mauni a Perth e ta tau o na fa anofo i se le fale ma vala aule health line mo nisi fa mtalanga e tusa ma le ono fai o siaki. O cases fo e tolu a Perth o se tangata skula ti se faltel malolo fa o ngā ino se no fuang fa anofo i sea ma isi tangata to alua lato te au mau fa tasi. Ua vave whaato esele hai komesina Niu Sila o I Initia. I le malo Initia e tusa malana o ngani whaatope tope. Mo se whangu o kisene na whaailoi lunga le Twitter. O Initia leo lo whaatetele ma mali liu le whaita wafi o tangata I tutono le aso e tasi. Ona o le toe sa sao whaafio la Koviti. Ma o whangu o kisene leo lo tele na uti le sapalai le tele o vaenga o Initia. E le I umi se taimina tu ai lunga, ai toi tu ane ata o le whangu o kisene wa momoli le hai komesina. Ma I lalo mai o le awhaitu la ai ua whaita wafe ko meni le toa tele. Na toi aveese ai ma le tweet a le hai komesina ai suia whaamtalanga. Ua whaawinga se le whaasala ma ua whaato ese ai. Fautua ina I fo I le vai I fafo Initia tangata ngā lulue ma isi atunu olo I tutono Initia. E aua le whaaputua sa palaio o loa tāua e au fiai whangu o kesene. Ai I Niu Sila nei wa fesilingi ai le toa tele le minister le vai I fafo whaapeala na matanga luenga I le wingo lea whaasilsilanga. Ai po o a mai le hai komesina malona ofisa ai maise o le whao ngao le Twitter mo nei whaasalalaunga. Reporti le Herald o lea whaasalalaunga na se seo na tuuina I lunga le Twitter ma ua whaato e se ai le malo Initia. Ai inisio I lantou na whaalifina ngalo I lea tweet ua toe vave aveese o no loo whaaluma I le malo Initia. O lea ua umali periota na tuina mai mo tangata whai ngā luenga o loo whaamua mua mo tui o Koviti. Ma o lea ua whaamalo sia le aveese mai ngā luenga o e le imana na o e whai atui. O laso mulimuli o Aperila, lea na umai aso na tu avanoa mai le malo I tangata ngā lulue tua o I manofo ang whaanofo e sea e whai ai tui. Ma o lea ua aloa ia le tu la fono lo o aia ia mwhaamalo sia I le tatau I nei tangata ngā lulue o na whai atui. Ma ua ia telefo e to aiva tangata whai ngā luenga le vaenga tiute na te ena tui o lea ua Tutuli. Talages and Defanol o le suipo le sili o le vaenga tiute o lea to aiva ua mai atu ina iai tusi tea o na e le I mawhaiona maua nisi ngā luenga I totono le matanga luenga e o foi na atu iai. Whaamauti noa mai fo elvaenga o tiute o le amatanga o mati na amata whaatala noa I tangata whai ngā luenga I le uti o awa noa e mawhaiona mau ngā luenga I totono lava o le matanga luenga. Ai le kamupaniwa alele le Niu Sila, pau le whaamaoninga e tusa matala le Herald, o le ua mai a whai atu I e lua, o le ono se fulu pasene o tangata ngā lulu I lungova alele tusa le ma le whaafe. Ai fitus fulua pasene ua mai a whai atu I mua mua. O nei whai numerolo o au fia I tangata e Niu Sila au kilani whaapea kala estete, e le o whailo mai le kamupaniwa alele, pe iai nisi o ana tangata whai ngā luenga o te ena tui o le Koviti. Wa aveese le Facebook le lau pepa po le page le pātia le Advanced New Zealand o na ua soli ai inga whaavai le Facebook. I tala le News Hub o lo o moli maua le kamupani o le aveese o le lau pepa ua le toi whaatanga I nai le Facebook le toi whai o seisi lau pepa le pāti. O le whaasalalau o whaamtalanga se ma whaasalalau e le e usita I ala le Facebook o ma fuanga ne o lo o whaalau I tele mai le whaiunga kamupani e ui e le o maoti po le ale post ale Advanced New Zealand le ua le fia I le Facebook. Ma tala mulimuli o le nei tae au, to o luati nana wha Manunua lia I pulufana ania li ina whanga pato I le o ngā tutonu o Otago. O I la ua wha Manunua lia na savavali au tafo le vai I Alexandra I le tae au ana nafi, ma wha te I ai ina ua la vevea I pulufana.
O tinau whaamanualia o le tasi o lona vae a o le isi o le tau au. O li ina whangapato e whaapesa i tutono o le vaa sailunga o le vai, mana toe anga i ane e fesoasoani i e ua Manunua whaato ao ese ai. O lo fia tala noa leo leo i nei ali i ma ua toi whaamanatua i leo leo ia i lātou o lo o e tuli manu e tau tua nāle mamalu lau tele o tangata feoai, ai mai sere whai te tenga i le whaonga ino la au malosi o lo i ei tutonu tutau. O tala nala Radio Samoa manuia le nei tai au.